Munyemerere duhere kuri iyi nkuru isohotse aka kanya ivuga ko Amerika yafatiye ibihano komanda wa M23 na komanda wa FDLR. Amakuru aravuga ko leta ya Amerika yafatiye ibihano abakomanda babiri b'imitwe y'inyeshyamba ishinjwa guteza urugomo n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwibasira abasivile. Mbere yuko nkomeza kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro mbategurira umunsi ku wundi. Mu itangazo ryasohoye kuri uwa kabiri n'ibiro bishinzwe kugenzura imitungo yo mu mahanga OFAC bya Minisiteri y'Imari y'Amerika byavuze ko byafatiye ibihano Gustave Kubwayo wasobanuwe nka komanda w'umutwe w'inyeshyamba za FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ukuriye ishami ryabo ry'ubutasi n'ibikorwa byihariye. Ibyo biro byanafatiye ibihano John Amani Nzenze uvugwa ko ari komanda akaba n'umukuru w'ubutasi w'umutwe w'inyeshyamba za M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ntacyo FDLR cyangwa M23 bahise batangaza kuri ibi bihano. BBC dukesha iyi nkuru yagerageje kuvugana n'umuvugizi wa FDLR ndetse n'umuvugizi wa M23 ariko ntibigeze bafata telefone. Itangazo rya Minisitiri w'Imari y'Amerika rigira riti FDLR na M23 byigaruriye ubutaka bikoresheje urugomo ndetse byica abasivile mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byongeyeho riti kubw'ibikorwa by'uyu munsi umutungo wose n'inyungu mu mutungo w'abantu bashyiriweho ibihano cyangwa babujijwe bavuzwe haruguru biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa bifite cyangwa bigenzurwa n'abantu bo muri Amerika birahagaritswe. Leta y'u Rwanda n'inzobere za Loni bashinja Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo gufasha FDLR, umutwe witwaje intwaro washinzwe n'abahoze ari abasirikare b'u Rwanda n'abahezanguni bahungiye mu burasirazuba bwa Zaire ariyo Repubulika Demokarasi ya Kongo y'ubu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kigali ivuga ko izo nyeshyamba ziteje inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Ku rundi ruhande Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'inzobere za Loni bashinja u Rwanda gufasha M23 umutwe witwaje intwaro wafashe ubutaka bunini mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mwaka ushize. Nyamara ibi Leta y'u Rwanda yahoze kenshi ibihakana ko nta ihuriye n'uyu mutwe wa M23. Minisitiri w'Imari w'Amerika Scott Bessent yagize ati urugomo ruhoraho rukorwa n'imitwe yitwaje intwaro ruhuhura amakuba ajyanye n'imibereho isanzwe imeze nabi ndetse ruteje inkeke ku nyungu za Amerika mu karere. Yongeyeho ati ibihano by'uyu munsi bishingiye ku gisubizo kinyuze mu mahoro ndetse n'irangizwa ry'imeneka ry'amaraso. Yashishikarije Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'iy'u Rwanda guhagarika ubufasha bwazo ku mitwe yafatiwe ibihano nk'uko biteganwa n'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byashyizeho umukono Ukuboza umwaka ushize yayobowe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ubu si ubwa mbere abo mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ufatiwe ibihano, ariko izo ngamba z'ibihano zananiwe guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Dukomereje muri Kivu y'Amajyepfo muri komine ya Minembwe ahavuga ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zohereje drone ku nka zari zirimo zirarisha 28 zihita zipfa. Mu ijoro ryakeye ibitero by'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo byibasiye ahitwa Gakenke, Karingi na Bidegu muri Kivu y'Amajyepfo bihitana inka nyinshi z'abaturage. Umwe mu ofisiye b'umutwe wa Twirwaneho urinda Minembwe Colonel Fidel Rugabo yavuze ko ibyo bitero byakozwe hakoreshejwe drone. Yagize ati ingabo za Leta zikomeje kugaba ibitero muri komine Minembwe iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo no mu nkengero zayo hifashishijwe drone zirimo n'iz'ubwiyahuzi. Yakomeje avuga ko kuri uyu wa kabiri drone za Leta ya Kongo zarashe inka 28 mu gace ka Kitavi maze abashumba bahungira mu mashyamba.
Yongeyeho ko mu cyumweru gishize abagore babiri bari bavuye mu murima bataha, drone zigera kuri 7 zabirukanseho zishaka kubarasa ariko bakizwa no kwihisha mu mashyamba. Bavuyemo ahagana saa 2 z'ijoro. Rugabo avuga ko kuri ubu nta muturage ukigenda ahabona kuko iyo ingabo za leta zimubonye zitamurashisha isasu gusa. Ati iyo batamwoherejeho drone bamurasisha imbunda nini. Uyu musirikare yasobanuye ko ingabo za leta zitera ibirindiro bya Twirwaneho ari nako zirasa abaturage. Kuri ubu uko intambara ihindura isura ni nako Kinshasa ihindura ubwoko bwa drone ikoresha, nk'uko Rugabo yakomeje abisobanura. Andi makuru avuga ko hari ingabo za leta zambutse ziturutse i Rumonge mu Burundi, aho ziteganyije kwiyunga ku zindi zaturutse Bumbe muri Fizi na Baraka. Muri izo harimo batayo ya Hibu Special Forces. Abo bose bakaba biteguye kugaba igitero gihuriweho kigamije gufata Minembwe. Hagati aho ku rubuga rw'intambara, intambara iracyakomeje kandi iraremereye cyane, mu gihe amahanga yari yatangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 bishobora kurangiza imyaka myinshi y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ibintu byongeye guhinduka mu buryo bwatunguye benshi. Nyuma y'amasezerano yasinyiwe mu Busuwisi hagati y'impande zombi, imirwano yongeye kubura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Amasasu yongeye kumvikana i Karehe, i Masisi, Rucuru no muri Minembwe. Ibintu byatumye benshi bibaza niba ayo masezerano yari amahoro nyayo cyangwa niba yari uburyo bwo kongera kwisuganya ku rugamba. Amasezerano yo mu Busuwisi yari agamije iki? Ibiganiro byabereye mu Busuwisi byari bikomeje inzira yari yaratangiriye i Doha no muri Qatar. Impande zombi zari zemeye guhagarika imirwano, korohereza ibikorwa by'ubutabazi, kurekura bamwe mu bafunzwe no gushyiraho uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Kimwe mu bintu byafashwe nk'intambara ikomeye nuko AFC M23 yemerewe kujya mu rwego rwiswe EGMV, urwego rwari rugamije gukurikirana no kugenzura ibijyanye n'agahenge. MONUSCO ndetse n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari nabyo byari byitezwe gufasha muri uwo murimo. Kutizerana hagati y'impande zombi. Impande zombi zakomeje kwitegura intambara mu ibanga. Nubwo ku meza y'ibiganiro bavugaga amahoro, amakuru ava ku rugamba yagaragaza ko buri ruhande rwakomeje ibikorwa bya gisirikare. Raporo zitandukanye zigaragaza ko FARDC yakomeje kohereza ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mu bice biri hafi y'imirongo y'urugamba. AFC M23 nayo ikomeza gushimangira ibirindiro byayo no kwimura abarwanyi mu buryo bwihuse. Mu ntangiriro za Mata 2026, FARDC n'imitwe ya Wazalendo bongeye gutera ibice bimwe byo muri Karehe. AFC M23 nayo ihita isubiza ibitero mu bice bya Ziraro muri Masisi. Ikibazo gikomeye nuko nta ruhande rwifuza gusiga urundi rufite imbaraga ku rugamba, kandi buri ruhande rwakekaga ko urundi rushobora kurutera igihe icyo ari cyo cyose. Ibindi byatumye agahenge kaba nk'ikiruhuko cy'igihe gito aho kuba ihagarikwa ry'intambara nyayo. Ikibazo cya Wazalendo na FDLR gikomeje kuba umutima w'ikibazo. AFC M23 imaze igihe ishinza ingabo za leta ya Kongo gukorana n'imitwe ya Wazalendo, FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru.
Ku ruhande rwa Kinshasa iyo ivuga ko Wazalendo ari abaturage bari kwitabara no kurengera igihugu, ariko ikibazo nuko iyo Wazalendo bagabye igitero kuri AFC M23, M23 ifata nk'igitero cya FARDC ubwayo. Nicyo cyatumye mu gihe ibiganiro byari bikomeje mu Busuwisi, imirwano yakomezaga kubera muri Rucuru, Walikale na Masisi. Hari naho Wazalendo basubiraga mu duce M23 yari ivuyemo, ibintu byatumaga M23 ivuga ko amasezerano atubahirijwe. Uvira yabaye ikimenyetso gikomeye cyo kutizerana. Umujyi wa Uvira wabaye kimwe mu bice byateje ubushyamirane bukomeye hagati y'impande zombi. Mu ntangiriro za 2026 AFC M23 yari yemeye kuva muri uyu mujyi nyuma y'igitutu mpuzamahanga, ariko nyuma abayobozi ba Kongo batangaje ko abarwanyi ba M23 bagumye ku misozi ikikije Uvira. AFC M23 nayo ivuga ko FARDC yahise yohereza ingabo nyinshi ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ibi byatumye buri ruhande rutangira kubona ko urundi rushobora kuba ruri gutegura igitero gikomeye. Mu by'ukuri Uvira yahindutse nk'ahantu herekana neza ko ikibazo kitari cyakemutse, ahubwo cyari cyarahagaritswe by'agateganyo. Drone n'ikoranabuhanga bishya byahinduye intambara. Intambara yo muri Kongo ntabwo ikimeze nko mu myaka ya kera. Uyu munsi drone zirakoreshwa cyane, hari ibitero byo mu kirere ndetse no gukurikirana ibikorwa by'umwanzi hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho. FARDC yagiye ivuga ko yarashe drone za AFC M23 mu gihe AFC M23 nayo yifashishaga Mu gihe AFC M23 yashinjaga FARDC gukoresha drone mu bice igenzura. Ikibazo nuko igikorwa kimwe cya drone gishobora guhita gifatwa nk'igikorwa gikomeye cyo kurenga ku gahenge, bityo imirwano ikongera ikubura mu buryo bwihuse. Hari inyungu mpuzamahanga zikomeye muri iyi ntambara. Abasesenguzi benshi bavuga ko ikibazo cya Kongo kitari ikibazo cy'imbere mu gihugu gusa. Amerika, Ubushinwa, ibihugu byo mu karere ndetse n'amasezerano mpuzamahanga byose bifitanye inyungu mu mutungo kamere wa Kongo ushakishwa cyane ku isi. Niyo mpamvu ibiganiro by'amahoro bikurikiranwa cyane n'ibihugu bikomeye, ariko nanone buri ruhande rugashaka kugumana imbaraga ku butaka. Hari abavuga ko ibiganiro byabaye uburyo bwo kugabanya igitutu mpuzamahanga no kubona igihe cyo kongera kwisuganya. Ese amahoro aracyashoboka? Nubwo ibiganiro bikomeje, amahoro arambye aracyari kure. Impamvu nuko impande zombi zidafitanye icyizere, imitwe yitwaje intwaro iracyari myinshi, abaturage bakomeje guhunga kandi buri ruhande ruracyashaka kugira imbaraga za gisirikare mbere yo kwemera ibiganiro bikomeye. Uyu munsi agahenge kariho ku mpande, ariko ku rugamba ibintu bikomeje kudogera. Ese wowe udukurikiranye muri iyi nkuru cyangwa muri iki kiganiro cyacu urabyumva ute? Tubwire muri komenti uko ubyumva iby'intambara ya Kongo ihuza M23 na FARDC. Amakuru kandi akomeza avuga ko ikibazo benshi bibaza ni iki: ese ibiganiro byo mu Busuwisi bizongera gutanga icyizere gishya cyangwa Kongo iri kwinjira mu kindi cyiciro gikomeye cy'intambara? Icyo nicyo isi yose ikomeje gukurikirana
muri aya masezerano. Ndagushimiye cyane wowe rero wankurikiye muri aya makuru mbagejejeho. Niba uri mushya kandi kanda subscribe, ntiwibagirwe kuduha igitekerezo cyawe cy'uko ubyumva, usharinge iyi nkuru ku bantu bawe cyangwa ku nshuti zawe, uraba ukoze cyane.